mātou whapenao na fo ia tupele vi inga ia te oelo mātou tua. Mātou te talo mawala watu ia te oele tua i le ngalue o le nganga pa i o la wafio e whao atu i loto mawhina ngalo o tangata le nei po si a mātou. Mata upo la mātou tala noa i le tua wha mole mole. Se e ngalue mai ma visoa soani mai a e mātou le nei po. Wapenao na mātou tuinatu ia te oele tua me o malava. So soani la upu le mātou sabalinga le tua le nei vaitau le soifuanga. Maise la mtanga le nei tausanga. Maise lava le nei mta upu le tua o le loto wha mangalo lo mātou tala noai. Wapenao na iei se taua i o mātou loto. Le mātou whaalongolongo na ia whao ngāma palai le tua i o mātou wola. E le ngata o le wā i mātou malawa fio a le wā foio i mātou. Maisi i uso a tangata. Mātou talo me wala watu le tua. Ia mateina lava e lo nganga me umale nei po. Se e o lava ina whai wina. Ia tū maupea ia to elevi inga e whaavavau. Whaavavau lava ona Yesu ke viso o mātou te talo atuai. Amene. Glory to God. Ia le tua le nei foi fiafi e. Patalo fatu e foi malenganga fifia malenganga whaaloalo ia le silasi o si o tātou tunu pele Samoa. Ele whaafonga mai foi mo le tātou o mawhtanga le nei fiafi ala le tātou Paul Klame. O le tutu le Upega ile Loloto e peo na masani ai asong fote tasi i le tā le walu. Ele fo tai mai ei tātou le file mo le nganga pa i o le tua. Le ngata o lo soifua ia o so wola foi. Ia o mawhai ei o na tātou mafuta le nei fiafi. Ia i le mawhanwhana o le nganga o le tua. Mea le mo le tuai le nganga whamalo. Ele nei aso e tu sai foi ia mtiute mawhaiwa. Na whenga i aisi o tātou atunua. Mese foi ia o tātou tamama tina. Ia na le leo atu ma tu i atu le mulipanga i ainga ma mauta malawa. Ia le wai ule nei aso e na upo le manuia vi ia le tua i lo nanga le lei. E whatalofa atua i au na le tua ma uto masiofo le fiafi so stovine. Whatalofa atu na i o tātou tamama tina ma tutua. Ngata foi leo nisi o lo mafuta mai tonu o mauta ngase le nei fiafi le tātou Paul Klame. Whatalofa atu fo i usu matu whawhine o lo mafuta mai tonu whalipuipui le nei fiafi. Whatalofa ia te utau. Ia ele ngata foi lea e whatalofa atu. Inisi o ngā lulue le nei po. Ia malo lava ngā lulue. Ia manuia lava tiu te mwhaiva o whenga iei foi le nei po. Ia i ume le manuia. Ai vi ia le tua ilo nanga le lei. Malana tau singa ia i tātou uma. Whatalofa atu. Ia iso se Samoa lava o mafuta mai. Iso se itu o le nei lo langi o lo tātou no nofo maa mawai. Po whea lava se atu nu o e mafuta mai ai. Whatalofa atu ia to e le swafo Yesu le tātou li whapilipele. Whatalofa nisi o ase ase mai tono lei ai tele o kilani. E tūlanga fo i o mawhtanga i kalesio a inga. E ngata fo i lea i o nisi o malanga mai fo na whale vilawe a inga. Whatalofa ia te utou. Alofa le tua te te iatu lo utou soifua. Pe ato e te liwatu fo i steimi se aso lumanai. E nuu matunu o lo no nofo mawai. Pai fo le fiafil nei o stei momol nei fita e whaafonga mai e nei Paul Klame o tutu le Upega ile Loloto e whaatalofa whaapitoa i atoe e le swafo Yesu lo tātua li mo lo tātua whaola. Whaatalofa sunga ia saul ni fiafi ma lo saul ngalue ma lo le tautua atunuu. Ngata foilea ia e whaatalofa atu ia e le sunga ia maapsanga o lo ngalue nei fo i fiafi o mwhai e fo ina o na wale mwhai fo na au mai ia e le ma ngā luenga nei fo i fiafi. Ia ai ia le tua mwhai on tātou mōl nei amano mātango fie. Tātou mai whaawau tātou Paul Klame e pei ona masani ai. Ia, ia lava le tua. E loa nā fōua e nofo mai sauniuni mai fō il tātou Paul Klame nei fiafi. Ia, o iei fōi sau api po sau masau peni ia tusi iei fōi ia ni nai mea tāua mani mea ngā. E ala le tātou mata upu le nei fiafi. Olo o tātou whaawau, ele vai solo na lua nei o le tātou Paul Klame nei fui tau sanga, whaawau ai, e le tātou mata upu e whaatau, i le loto whaamangalo, forgiveness. Mai e sele tāu tele, o le nei mata upu. E fo nisi na sota iatu ma
wala watu ma e foni minisi mena fia fisili tua inisi o si o tato tunuu e mai se atina e fia malama e nisi o vaenga ili maua le mai le tato mta upu ona ta ua tele e le mta upu o le loto fa mangalo forgiveness ta ua tele sa ise fisili se tina na sota yatu ele upu o le apple wo o le upu e leni sa misi i lana whafonga le tāua tele o le upu le nei, o le upu e leni o le apple wo. Na whapela ia lea, se i toe wha malama i le upu le langa i tāua tele, leango i lea sa wai le upu whaperetania o le forgive, lea tātou te wha sa moina o le wha mangalo atu. Na utaua la whapea o le upu apolu o, e lua ni upu o iai. The word apolu wo contains two words, lua upu. O le apo ma le luo. Na u whamatala ina ia ne tūlanga o ni mese lua, e whawhea ngai. O lou loka ina lea o se mea wale mwhaia o na whaasa o loto ai se tangata. Wa loka le whai tutoa o le whale pui pui. Ua whale pui pui ina ai se tangata. A alona whawhea ngai. O le tatala lea o le loka o le whale pui pui. Ia po le potu fo ina loka ai e le pangota. Ma ue au mai e le whai tutoa o le lotoa. Tatala fo i le whai tutoa o le lotoa. Ma ua e whaasa o loto le pangota. Watu o i alu. O le e se sengala o le tatala atu po le whaasa o loto. O le loka ina lea masai sai se tangata o lo e ita iai. Whapena ia nature po natura o le winga o le mele o le loto wha mangalo. Ma le loto wha mangalo. A ola ina loka ina e le tangata ia le isi usua tangata. E whapena ia le ata ua e le wha mangalo ina ia le uso tangata lea. O lona winga, e mana o mia o e lo tango ina ia wha mamulu e le ngata e tatala lo uso lea. Ai ia let go wha mamulu i lo uso ina ia alu male sa loto. Whapena, o le upula apoluo, o lona winga, apo means to unloose or to untie. Ia po o unlock. Ai o le upuluo. O lona winga, ua e te tala loa le tangata e alu. A release. Because you can open the gate, but you can still hold on to the prisoner and not let go of him to be released ina ia wha sa loto ia te ia. Ai o le taimi ai te wha mamulu ai lo uso walu. O lona winga ua e wha mangalo ia te ia e alu. E alu male fia. And you say to him or to her, go in peace. I love you. I will never hold on to you anymore. O te le toe loka ina oe. Pe o te toe sai ina oe. I lo'u loto ma lo'u manatu ma o mawhauwhaunga. Sau whai aila se whata ita inga se illustration po se whatusa ina o le mea. O le mole mea o le tangata aita ilisi tangata. E taipei lava o oe ua e nonoa ia lo uso a tangata i se maya. A ua e ua le si pito le maya. Na e alua le ma fito soai, wha penale si natura o le mole mea o le po se wha te ita inga o le mole mea o le tangata i le loto wha mangalo ilisi tangata. So se mea lava lai te alu iai.
o le prison, o le prisoner po o le pangota, o lo e alu maave, o si uso lea, o si tuafine lea, o si anti lea, o si uncle lea, o si faife au lea, o lo tama lea pe awhai te leo whamangalo iai. O lo tina lea, e mawhai ona iei umai tu tonu o lau lea, o le te le maya. A whai ala to o lima tangata e te leo loto whamangalo i, e lima fo iau maya na te whea loa i moe. E te alu ala, a la lava e lava i lo loto, ma lo mawhau. O lai whaapango tā lava i iau lava manatu. Lai loka ai. Woso ai lo wita, tali hoi a mateleita, ai mo e ino. You started out just angry, you're angry. But the longer you hold on to the person, to this person, or these persons, the worse is gonna get. O le sili e fo lea o na matu ya, le leanga o le mea o le ao o ya isa. Because angry can turn into hatred. E mawhai o na liu ino, lo wita, lo ingala. Whaina e ua le maya lea e le o maulelei. Ua umi lava ona e le whamangalo i se tangata o lea te aluma toso le maya, toso isi uso. O le umia, masina, lua masina, tolu masina, wo ale tausanga. O le tele fo ile na o le mau o le pito le ilo lima, ua over taiwa, ua makwa maua. Mtaulia le teimi mo mua lea na o le ita ele ino. Sa pe na le uua ele i saisai ilo lima. Lo inga langa o nga ita. Ana whapea wamen whamamulu le teimi nga o le ita. Te whamangalo ilo le teimi na ele i ngoto le la. Pio na whai mai ei paulo i le efeso e wha. Lo na whai upue lusfuru wha lua lima luono. Mai awane ngoto le la o e ita pea. Ai so pong wa leva o na e uina. Ia lo uso lea. O le ngata la o lawa e ua matua sai lava i lo lima. Le alana ufai atu. O le tō tele au tangata e te ita ma ino ma e le whamangalo. O le tō tele fui nao tangata e te alu ma fito soai. E te ala le tae ao. O la lawa e te leo whamangaloa. Te alu te whai ngā luenga. La lawa e toso o tuai tangata nei lo lima. Alu tala no atu i manatu ma mawhauwhaunga, i le ino ma le ita. E le ngata o lo loto e awhia i lo wanganga. It will affect your holistic being. Lo tangata atoa, your holistic being will affect. I le mea atoa, o lo mawhauwhau, your mental. Not only that, your emotional, your langona. E le ngata foi lea o lo nganga, e effectu mai meia. It will kill you, e destroy e whaaleanga ina, oe, e te mai ai, e te le fia ai, e te le mau ai se soifua maa lolo ina isa, langa oe lea e matua siliona e tinga ina, i lo waluma, awea i nei mautangata, le winga tonu na le upu nei apolu o, lo winga, o le whaafea ngai, o le loka, o le upu apolu o, o le upu tonu ale ave le upu fokiu, o le upu whamangalo. Le ingo le tangata sa le loto whamangalo. Sa le apo, lo inga sa le mana o e tatala, ia le sai le lona lima, pe tatala vo i le whai tuto o le potu lai loka e le paunta le pui. E le ngata fuile, e le o mana o e release, e let go, lo nauso. Wa e isi tua i ngā whamangalo. E a fia ngā le apo, ai le luo, e te tala, ai ono le loto wha maua lunga ma le ai o se alofa, e vave au kango koe sai, lo lima,
Mai sa pe e manatu nge ia mai el tia polo manatu ia tu e fa pe ngala e fa ia inga. Ngala e la e plai. Ngala e fa koese. Ngala e ai toi lalo. Oia la e fa to ese oia ole a e fa mangalo ia la e say sorry mai ia oe. Manatu umalavana. E a mai e le li o le lo langi ia i tātou. Ina ia awa nei. O le sila taimi. O le awa umana e whaatu ese. Lo ringa ngā wa e antai wa an unloosing ale. Ia le avoile. Ia le ta ai po le knot, po le alava, po le tai le ngai lo limo wa. Te tala. Te tala. Lo ringa wa apo. Lo ringa wa unloose. Ai ke le luo inga. Ai te le release lo so er. Ona e mafua ona o le loto fa maua lunga o le tangata. Malele ai o se alofa. Ia male ngalo fo i le tangata. Ua umo na fa ma ngalo o ia e le atua. Pe o le tala i le fa te oto le na tātou tala noai. I le au na na fa ma ngalo e lona matai. O le fa te oto no whea Iesu le matei o sfurman walu. Ua umo na fa ma ngalo e le matai po o Iesu le tangata a matua i tele awa o anang sala. Tua tele awa. Se fulu wafe te nari. That's too much. Wa tua tele awa. Ai wha ma ngaro lon matai. Ai latu alu loka titina to e loka sio na uso au auna i le fale pui pui. Wa ia le faa mangalo ai. O le faa mangalo i lo na uso. Wa na ole se lau ia mo mea o fo i o tenari. Sitama i mea fatusa i le se fulu wafe ta leni. Ia len tatu ta ua. A worth around between 50 to 60 millions US dollars. Ia le lua se fulu wafe ta leni. Taleni. Ngai mamafan mea taleni just too much. It's unbearable. Ele mafai ona whaasanga i aile tangata le tutongi langa i tala. Whapenga uma hau. Ma oe. Wa uma na wha ma ngalo ta ua ele tua. Uma. Aoila ta ua la le mwhayon ta wha ma ngalo le stangata. O le mateo la na esfurman walu. O le maua mai aile au tu o le upu lea. O le apoluo. Na ye ina vaenga fo i e lua le na ufa matala ina atua na nei. O le tatala ma le loka. O lo le wha mangalo ea ma lo wha mangalo. O le vai upo e tolu se fulu. O na iei ia le wha mangalo. Loka. Fa mai a ua le mawhai o ia. Le au auna le ntatu le na utau ana nei. Le li leo umana wha mangalo le matai. A ua le mawhai o na ia wha mangalo si o nauso e la ititila na aita alafu lea sa aita alafu a ia te ia. Fa mai leo le whai ua tolu se fulu. A ua le mawhai o ia. A ua alu matu watu. Bye bye. Ua le tu watu e release e alu. A ua tu watu ia te ia i le fale pui pui. Which mean he locked him. Wa loka ia le yesionos. He locked him in the prison. Ono le fa mangalo. Fa maia. Matuatu ia te ia i le fale pui pui. Se ia tauia mai yana mea. Winga o le fa mangalo. A lunga lan fai upe lus fu mal fitu usum tu fa fini. O lo iele au tu o le ta upulea o le apo luo. Ma lusu mal fitu. O na muti vale ai lea o le lofa o ai o le matai po o le atua. Ia te oe. Ia te au. O na muti vale ai lea o le lofa o le alii o lea au auna. Ua tu watu o ia saoloto. Ma faa ma ngalo atu i ana tupe
ua iai. Wow. That's it. Apa luo. Tatala, fasa oloto. Famai ua tu watu o ia sa oloto. He released him so that he will be free. Free. Liberate. Alu sa oloto. Alu ma ia wha ma ngalo atu isi tangata uma o loo whaila tō maufili. Ma taulia fo lean tātou whaitawina awa onga Yesu e na ua i tutono na mta upulea na ufisili peteru. Ma Yesu wha ma ngalo atu e wha fitu se fulu, wha fitu ngā fulu ma le fitu. Na e wha ma ngalo atu. No winga, it's a no-ending process. E le aise unga, e le aise limitation, e le aise whai numera, e le, mataurio ina, fōringa mai whase lau iwa se fulu numera le maximum o le melen ta ua Yesu. Fitu nga fulu ma le fitu, ringe whase lau iwa se fulu. Ai leo wha ua Yesu le whai numera. Tā ua ia Yesu, so se tu ainga sala, so se tangata, no matter what, no matter who, you have to release. Ia e whamangalo atu. Aisea, ia? Le tātou te o nei, ile mea e ta tau ai ona, tātou whamangalo atu. Isi tangata. Hamaileo le visili, whai matai moanga o le tātou mataupu le nei fiafi. Ai se ai te tau ai, o na tātou wha maangalo atu, I isi tangata. Why do we have to forgive others? Ai se a. O le memo mua, the first reason why we must forgive others is because God firstly forgave me, forgave you. Ona na muai wha ngaloina oe ele atua. Nemo moana, e lima mea tātou te baba ai ai, tali el tātou visili. Pe ai sai te tau ai. Ona tātou wha ngalo atu I isi uso a tangata. Why? And very simple and very profound and very obvious. Manino e mana malama. Le loloto manatu, malangona, malefina ngalo Yesu, na layo na ia whaia, ia le nei whaata oto mātangofie ta umea ia I tātou. Wa umana wha mā ngalo, oe ma uele tua. E ala I le taulanga na whaia Yesu I lunga o Kalvaria. We are forgiven. Wa uma. Pa mangalo ele tua tātou ngasala. Mangalo ele tua. Mal kolose tolu alo no whai upo sfurman tolu. Ia fe wha pale pale ai, ma ia fe wha mangalo ai o tau. Pe a whai uanga leanga ina se tasi, e se tasi whapei, ona wha ngalo mai fo I ke riso I a te outou. Ia whapea outou. This is what Paul said. Love one another. Whamai I outou, wha ngalo ai, forgive one another. Live in harmony and peace and love. Whamai wha ngalo I se tasi o hanga leanga mai I a te oe. Whamai wha pei o na wha ngalo ina mai ke riso I a te oe. Mau. Whamai leo upo Paulo. Ia wha pea outou. And that is powerful. Tua I man nei o upo le apostolo Paulo. Whamai, ia whapea outou.
which means Paul said that you must do exactly like what I said. Ia o tō whamangalo atu isi tangata o loo iai ni mea o loo whaale tonu ai ia o tō manatu mau tō loto. Amen. Vai voi le feso e whaalo no whai upo e tōru sul ma le lua. Ia fe whaamangalo ai. Ia fe whaamangalo ai o tōu e whaapei o na whaamangalo ina o tōu e le atua I a Keriso Yesu. Forgive one another as God forgave you in Christ. Lo inga ole mena whaia le atua e ala le soifua o lo nā tali pele tō tasi. Na maliu matu I nātu o ia lunga o kalavaria e whaasa tauroi. O I nāna whaamangalo ai tātou le atua. It's a penalty that it's unbearable that we cannot be able to pay. Ele mwheon tātou tōngi le 50 miliona tāla US. Lua se fulu afe tāleni. Uman whaamangalo au ngā sala ma au ngā sala. Whamai leo Yesu, whamai Paulo. Whaamangalo atula I lista ngata. Aisa, whaapei o na whaamangalo ina o tau ele atua I a Keriso. Very powerful, very powerful. Tua I maa losi, tua I maa matau tia. Lea o onga ale upu o le atua. E tusa ma le neimea o le loto whaamangalo. It is very, very powerful what the Bible taught us regarding forgiveness and the dangers of unforgiveness in our spirit and in our hearts. Nanga whamai a tātou le whaamangalo atu isi tangata e le whaamangalo ina I tātou e le atua. And then we lose our salvation. And then we lose our hope. Wa ale whaamangalo ina I tātou e le atua. What happened? Lan mela tupu. O no inga o le a tātou le maua le ola e whaababau, le manuia. I se si lai tu. Po le ale tele o lo tātou me whai le tu. Po le a fo le tātou toa anga e o le lotu. Ai a whai tātou te le lotu whaamangalo. E le whaamangalo ina I tātou le tua. It means that our salvation will be in doubt. O le a le mautinoa le tātou whaolatanga. O le a le mautinoa. Question mark. Aisea. Le anga fwoi o le whai mai o le a le whaamangalo ina. A o le whai ai. O le whai tangata whamai au tō tutu matatalo. Ai o tō manatua o iei se mea o e ti ngā I loso. Ruinga o lai whai li tangata e tā puai I le atua. Peo tātou tā ua le vai aso le tene. This is specifically to people like you and me that goes to church every Sunday, in and out. Every commitment and every service and every ministry. Mea uma lo tātou whaia mau tātou fia ma whai lo atu. Lo tātou o langa ngā lue. E sele maneia. Maneia ia o Samoa. O leo langa tautua ma leo langa whaitaulanga. Because Samoan are so good in servanthood and also sacrificial life. Leo langa whasa tauro ma leo langa foai ma me whai I le atua. Ai mai mau nei mea uma. Mai mau mea uma. Pe a whai e te le loto whamangalo. Aisa, it's very simple.
very clear and obvious. The Bible said that God will never forgive us if we hold on to any bitterness and any spirit of resentment towards your brother or your sister. Sisi o ita ma e ino ia uso mtua whawhine. Hallelujah. O le melo na lua e alai ona te tau lava o na tātou whamangalo. Ona o le loto whamangalo. E whaasa loto mai ai oe mau mai le loto ti ngā. Loto ita. Whaasa loto mai ai tātou. Wa e te whaasa loto alo le stangata lenga e whikosoa ia. E le istka kai siringa sa loko e pio hoi. Pio. Ai se ala ua wha mamulua o makaka nga walu ma whikosoa. Kia lua le loku ma whikosoa kwai. Sisi ia ulima ma o kapua i ma whaila o kakalo i le li ima. Ma o pese la o whai pese. Ala sisi ia kwai ma kangaka iau ke ingo iai. Ma mawha i o lima. Ia nga maua fo nga maua lole me fo le ala. Ol ta po i whawharsaio. Ta po i whawholinga. E ta po i. Ala ino le stangata la tu mai le spito al farsa. Ala luti tu whatasi ta po i le tue. I kongo al farsa kas. Whawhewhen kupu lea mea. Pe ino le tangata i, po ino le tangata lai Amerika, po ino le tangata lai Samoa. Po ino le tangata o lo whawhenga luenga, po ino fo i lau voi au, po aianga e te ita iai. Ole ino, ole lelo to whamangalo, ole lelo to whamangalo. E si ia la o tātou lima i le tua, mo tātou pe pese ma kako minister ilu mo le tua. Ai pe pelo uma, pe a whai, ete le loto whamangalo, i lo uso a tangata. Mai la apostolo, I think la apostolo Ioane, e ana tusi se tasi o ana tusi la iti. Lo fa mai Ioane, fa fea na e fai mai e te alofa i le atua. Ai te ino lo uso. Ai te ite lo uso. How can that be? Mai, that is ridiculous. Mai makuali fikau i ngā mea. A vena e fai mai e te alofa i le atua e leo mai e te i o mateltino. Malo uso o nae lua te lolotu whatasi. Malo uso o lo wa ainga. Malo uso o nae lua te ngā lulu whatasi le ngā luenga. Malo uso o nae lua te i le maftanga e tasi tono le kālesia. O nae te wa ai ai. How can you say that you love God that you cannot see? But your brother that you can see and fellowship with him so many times. But you hate him. Ai ke ingo ia. E whawhenga e whai ke alofa i le tua. Ai te le alofa i lo uso. Whamaila ia leo le tusupa ia. E le fitau ia. Whamai e pepelo. O se mea e le moni. O se mea e whawholinga. Pe a whai tātou teo e tā pua i mwhailo atu le tātou alolofa i le tua. Se si o tātou lima. Tātou whitangisi atu i le tua. Mea maneia all the expression of worship. The adoration. Your servanthood. They are all beautiful, smell good, aroma before God's eyes. Manongi. E maneia. Ai na pauala mea ole ale whafafonga ai le tua i nei mea omu. Ma le longo maalie ma le manongi a tātou taulanga i lomo le tua. Pe a whai o lai ai se tasi o loo e
le wha mangalo iai. Is that for Yesu, Jesus himself say that if you are approaching the altar, mai a whai te tū o lela e tā pua i mata talo, pete te talo i le tua, a e mana tua o lo i se tasi, o lo e ita iai. Mai a o ngā Yesu, wha ta tia le taulanga i le whata whai taulanga. Just leave your sacrifice on the altar, but go and make up with your brother. Ai alu ina i wha le lei malouso. Go and reconcile. Alu wha le lei. Alu wa ai lo uso e whatu ese ai mai whai ai. O te wha maa ngalo atu i atu. Aisia. Whatu a moni a mea umatatu te whai e lumo le tua. Pe a whai tatu te o ma le loto mama. Ma le loto wha maa ngalo. Moni le lofa. If we go before God without sincere heart, now remember, God can see. God knows everything. Si le fia le tua, mea uma e o ai o tatu loto. E o ai tangata ia tatu te leo wha mangaloa, si le fia le tua mea uma. Mai Yesu, ta tia i ngā lau taulanga. Ta tia i ngā umana onga. Ta tia i ngā mea ngai sau e te. Just leave your supplication there. Leave them there. But go and reconcile with your brother. Go and make up with your sister. Then return and continue on offering sacrifice to me. And it will smell beautiful before me. And I will accept it. No talia leo me uma e te Samoa. Bitterness. Mai le melo na lua. O le loto wha mangalo e wha sa o loto mai ai tātou. Mai le loto ti ngā. It will release us from bitterness. Ese le leanga o le ngai meo le bitterness. Mo meo le ika. Le ika wha wale walea i le stangata. Le ia se meo le a umi ai ngai ika. Bitterness can destroy our Christian lives. Mo le loto ti ngā, ma le loto le wha mangalo. Loto fo lele mtaua. Ita ma ino. Man, makua destroy our tatu o langa. Not only physically, but spiritually. It will destroy us. I tell you. I know. Langa ui mai e fo il kele o kausanga o loo langa i le amatanga o loo langa whalenga. I le tele o tangata o te le whamangalo iai. E o ai whaiwhi au. Wo o ngela inga o whaiwhi au. Wa vea o ma whaiwhi au. 1991. Wo o loa. Aka le meo le whaiwhi au o ke le whamangalo e ngā waitaimi. Langa iei fo i ale vāle o mo meo au auna le tua. Aka. O lo visili atu e pia foi o oio se whaiwhi au, pei oa. Wa lo o whatu nei a oe, I confess to you, e le ai mase au auna le atua, o iei se mea o wita iai. A iei foi mea o te itai langa e le o se angel, e le o se angel, e iei mea tatu te, whafo se ia come, unexpected, come very instant. Ke ia wa ika. Ai te loa la a walu se mea o to tele ini whaiwhi au ma sanina o walu i me to tele i whaiwhi au me o networks o me whapena tele mo le whaiwhi au ai au loa ai ia se whaiwhi au o lai i se mea o leo te tau whale tonu ai o le whaiwhi au ngā e sili o na o walu e su e a se lau o tau sami ai. Se mea o te mauai. O te whaalata iai. O le mea moni ala o te ala le whauti atu ai. Because I never want to hold on
anything against any brother of mine in a ministry. Se uso a whaiwhi au, me ta o whaiwhi au. Tau mo whaina ia wha ma malo loto i whaiwhi au umai. Awangi e se whaiwhi au te ita iai. Because o le matua i o pe pelo a malo wha o le ole pe a walu te launga i lumo la pule la. Po se pule la a fo ia se si e kale sia. Alai e se mea o te ino ino ai se si o uso. Uso whaiwhi au. Wa pe pelo a. Pai lau e whaafonga ma le whiawhi au, o se whaiwhi au. Ai e se si o e, se whaiwhi au, o e itai ai. Langa e tele fo i tono mengi o mafutanga. Mafutanga organization na whaiwhi au na mafutanga aia. E me ese ai, e me disagree ai, e me differences. Always have some reason. The devil always comes with something that is not very nice, something sour, something bitter, something snare. Pio se mai lei, pio se mea tosina ai mwha leanga ai ia mafutanga le vā whaiwhi au auna a le atua, o lo lau ngaina le upu a le atua. Poto tele te Apollo. Sa wal te Apollo alo e wha leanga le vā whaiwhi au. Ia ika le si whaiwhi au kongwa o le si e whaiwhi au. O le lako a mafukanga. Para ha. E whaiwhi au ngā lua whakas. E whaiwhi au na whai mai o. Brothers and sisters in the Lord. Ai asu e aku la le loko. O le moko akele a mea la ika i le si a whaiwhi au o le lato a mafutanga. Ia po le mafutanga fo ia lesi mafutanga. A o ka le vā o lesi. Ma lesi mafutanga maisi wai kele o mafuanga e leona. Saulti Apollo e wha tupul mengi o le pita nesi le vā au nā le tua. A ese le maneia o upu ia no whaita wina le apostolo Paulo. Whai mai ia outou fe wha maanga loai. E wha pei o na wha maanga loina outou e le atua ia ke riso Yesu. Mai vol kolose o tutoi whaita wina langa e o ngāia tātou whaiwhi au. Fa mai ia outou fe wha pale pale ai. Ma ia fe wha maanga loai outou. Pe a whai e anga le anga ina. Se tasi e wha pei. Ona wha maanga lo mai ke riso ia te outou. Ia wha pea outou. Hallelujah. Ta ua le loto wha mangalo. E wha sao loto ai tātou mai le loto ita. Ma le loto e ino ino. Mai le tusi e Efeso. O lona mata upu. E wha. Glory to God. Ura mashaka ya na masiki ya pada. A autowita. Aua le anga salai. Aua ne ingoto le la o ita pea autou. Wele rwhai pua lusu malfitu. Aua fo i ne i. Tui na atue autou se mea e mautu wai le ti Apollo. Do not give to the devil any vacance to be stabilized. Aua ne i tu ua te Apollo. Se mea e mautu wai. Wa saul te Apollo e su e maisina mea. He comes with his snares. He comes with his evil thoughts. He comes with his kongafiki. Mea pepelo. E sau e wa aia se mea o hava o Loloto. Mo monolo i eise mea e te tinga ai i lesi o uso a vaifi au. Po o lesi uso a te akono. Po o lesi a tangata o si o tau lava a inga. Tu i eina. Fa mai lai o la apostolo Paulo.
aua ne e tuina se mea e mautua. Do not give the devil any vacant so that he may establish aua. E maua lol ti apolo mena. A fai fo ila e tu atu ti apolo i tu tonu ina. Vavea ona. Vanished. Vavea ona. Kilia. Avesi. Aisa, na famela apostolo Paulo. Auto ita awalang salai. The quicker you manage that thing, that thought, the quicker you get rid of that thought, the quicker, the better. Ole vave, ole matang o fia fole na. Aisa, a umina yeina. Mautua ya leo ti apolo. Saule ole la, luatu lono no fuanga. Nanga le folo mai malisi upo Paulo fa mai. Awane ingoto le la. O e ita pea. Na maatal no ma le sunga e mapsanga le vaso le ntene. O le ale umi e teitai. Le ale umi e ita al Cristiano. A FEB e 5 minute a muia oe. But we are human. Tato tangata. E taimi e mkwa mafakia. Mkwa makaukia le mtui o me o i mai a tato. Some people, you know, really offend us, offend our spirit and our courage. A whainga I tato, o men matui e whai mai eis tangata. So sometimes I think 5 minutes, o le 5 minguke, o e whai asile kiki. But allow, take your time. Ale me sili ng kaua, whai mai Paulo. Awange i koe oso mai le lai lisi aso. O e ita pea. Luinga, before the sun set, before the sun will go down, you have to release forgiveness to anybody. Whamamulu, le loto whamangalo. Apo, and then luo. Tatala, mawhailo e yalu loa. Brother, you go, but go in peace. I love you. I love you. A vaile iei. Aka se manei. E oso maile la ile aso le la so ai. Wa le se mea. Wa release la oso. Wa mangalo. O le winga nga o le upu lea. Faa mangalo. Le winga o le upu e faa kakau le pango ta. Ua mangalo. He is free. Free from where? Free from your restriction. Ua makala aku mai le mea sa eng no tia ai oia. Mutala. Whamamulu atu alu lo uso. Mai ili si whaapunga foi lea tatou. Whamangalo ma whaangalo. Amen. Oh, that's a beautiful saying. O se pese le mga ngayon na whaapunga. Se iwanga na lava le tangata wana iloa le leia o ia ua whaamangalo e le atua. Whaato a whaingo fia i leo le mea leo le whaamangalo ma whaangalo. A o le tangata nga ke leo noticinga o ia ua umana whaamangalo e le atua. E tilo, e whaamangalo a. Ai o so mea le mawhawhau. O lo luinga o la uka kala. Ai le whaamamurua le piko le maia. O la hai o. He never agreed to release his prize. Nakalai. Ele o malama i le memeka ole. The story of redemption of God, that God provide salvation and redemption for him. Ele o malama i le tala o le whaasa o le tonga ma le tongiola na whaia ele tua moia. Uma na wha mangalo Yesu me uma. Mangalo Yesu oe wha mangalo Yesu. Wha mangalo Yesu i tato uma. Aisa, ina ia whaingo fiono tato wola so that we can be easily live in harmony. Live in peace and harmony. Forgive one another. What a world. Ke lo se lalo langi makua i matango fie le ngei lalo langi pe awa pe makua. Ele ilo e se kangaka se me ka o se
se loko le whamangalo, pita, maka ofi. Ingo, maka ofi se uso. Can you imagine the kind of world that we are going to live? Se koe ngala lo langi mangaia ma le matango fie pe anga whapea e whamangalo uma e tangata uma. Ia isi tangata. Awal mea mo ia. Angai ke whaafafonga mai ngai. Angai el tangata ngai ke le whamangalo iai. Amen. Wao ngai o le upu ya o ele te whaafafonga mai le fiafi ngai. Ai leo o tusi sa o tualo li mai ya oe. Salo isi si ke le whamangalo iai. Vai lau foi fi au aua nge e whaamasingo inga lau foi fi au aua. E me se le foi fi au o le ngā luenga le ngā le atua. E ave ese le atua le foi fi au pe a whai e le whamaoni. A o le o langa o le tangata lue. Wa le kele e o tangata. Wa vai ma wha le tonu o langa ma tu tonu o lantu ai ngaisa o le te i au na le atua. Ita iai, ingo iai. O wha longo iska ngaka e whamai e. O lo wika i al ngā whai au, lo wika i al mako whai au. O wha longo iai. Wha longo iai. E wha le tonu e leo sa angelu whai au. Amen. Whanga la so o le lau langi isi ka ngaka oso mai lea loko, oso mai lea meka o hopas. E musa mai, so o le lau langi esa. O lo le loto wha ma ngalo le ngā luenga al whai au. Malona whalitua. Ma losi o le wha maulunga o le loto o le tangata. But if you serve with humility spirit, humility heart, serve under that man of God with your humility heart. No matter how hard, difficulty, making God will bless you. Kaka malama, ayele making ele alu ko momu solo ma faikala le veifiau. Alu saoa ilona tama faalengang. Malona tina faalengang. E tala noa iai. Fai ele tua le whamisinonga le mea ngā le tua. God will call people and God will remove people. Because o le kua pule mea uma. Amen. Au tātou. O te leo whaiatu ongo o le whaiwhiau. Ai ona o le mele wa vai ai. Ma whaale tonu o langa. Ma le tele o isi ainga. E leo malama. I le tangata lae serva i lalo. O ia o le sui o le atua. O le au auna a le atua. O le au auna. O le au auna a le atua. Na mai le atua. Tau sia lo wanganga. E tau sia lo ainga. Tau sia lo soifua whaale nganga. Ma le tele o isi mea. Ma le tele o isi tangata. E ke le whaiwhiau. A se ronga e hoki ngā kole ainga. Fuko anu la kole whaiwhiau. E ke mwhai kala al whaiwhiau. E o kupo al whaara wlawe la hoki se la ainga. E haru la kole whaiwhiau. La koe whaise kalo. Wha maua lalo lo loto. I le tangata o le atua. Mau lalo. Nai manui ai lea. Pele kiki. Pele iaonga. Respect that man. Respect the man and the woman of God. Manui ai lo olang. Amen. Mai vai bo tol sumal tasi o le mata upule no fita wina nei fa le feso. Mai ia tea o tou. Ma upu fa fiu malava. Male lotoa. O la wingo le upu lotoa. O le loto fa mawalunga. Fa mai male loto ita. Male leo tele. Male upu leanga. A toa male loto leanga uma lava.
So o me lole ma upu yana woman o fai tawina. Ai ia feanga lele ya I auto. Muti vale lo auto wa lofa I le tasi, ma le tasi. Fe faa maanga loa I auto. E faa pe o na faa maanga loina auto e le atua. Ia ke riso Yesu. Melo na tolu. E te tau ono tātou whamangalo. Aisa. A wafo I a tātou le whamangalo. Wo tātou whaia le me tau ole. Tau I masui. We are going to revenge. Tau I masui. Wangaleanga mai, ala vua e whai o ese mea e kau I koeri. Wa mga ku umanga e sau mamoro tangata e le loto whamangalo. Mga ku ivo, mga ku leanga ngai mail ti apole o tātou loto. Kau I masui, rau whai malimela, kau I masui. Ai mana o miel whamangalo. Aisa, whai malimela on tolu. Awa o le tau I masui e le o se finangalo leo le tua. Because revenge is not the will of God. E leo se finangalo leo le tua. Amen. Le momo pe telu alo na mta upo tolu. A alon na fai upo iwa. Momo pe telu. A fai elo tuspa ia. Alon na mta upo tolu alon na fai upo iwa. E fa pelo na fai tawina. Aua le tau yatu le leanga I le leanga. Po o leanga tele mai I leanga tele inatu. Ai ia o tau faa manui atu. Ina ia I loa o le mele nei na vala awina ai o tau. Ina ia maua o tau le manuia. That's 1 Peter chapter 3 verse 9. It says, do not revenge against your brother. Aua. May awal tau I masui. Isaan me alay na tau I masui. Langa yele me wafay mayel tangata yato ay. Or kakalale woli oli ako ikaw I masui. E o lua male. Loto le famangalo. Lalang ikaw I masui. No forgiveness. No forgiveness spirit in your heart. Because you want to revenge. Pay back. To even up things. Or even more what you're going to do. So that you can offend your brother. Even more hurt than you are. Alang kong fai se mei o inga ia silia kwari ki ngao lo uso lea. Lenga fai mai mei ia ki oi. Al fai ngo fie yo le mea. Instead of revenge. Wa e alo ese markau I mosui. A wa e ui le alo le tua. O lea. Wa e mana tua. Wa umana wha mangalo e le tua. O lea la wa e kango e wha mangalo lo uso. Why? Because God firstly forgave you. Because God firstly forgave me. And I have to forgive instead of revenge. I have to. Amen. Le Roma, non tapos fulu male lua, alon no fai upos fulu maleiva. Fa pel no fai tau ina le au pele lo tau tala I tangata lolotu. Brethren, au ale tau yatu masui. Ai o tau tu watu I le toasa. Awa watu sia e fa pe mai le li. O ia tau le tau I masui. O te tau ia tuai. Ia ele fa pe foi la ka ku o ile tua foi le tua. O le tau I masui. But leave it up to you. You can punish that
that brother. No, that's a wrong way of solving things. Ele o mea ngai fina ngalo ia ile tua ele o mea funga le fa mai la apostolo Paulo ia Roma. Because Paul quoted that verse. Mai fa ngai tuai. Ai fa mai ia la apostolo Paulo. Alo o e fa mangalo le tangata. Fa italia le tua because God and his sovereignty ona le tua malona sili ese. Na te sila fia me oma. Ta ue wha mangalo. A whaia sila atu le tua ili tangata le ue wha mangalo iai. It come against to his will, ma le is a will not willing to forgive back or make it up with you. Ke loa, tu ile tua. Aisa, wha mai upo Paulo. Awa o le tua o ia o le tau i masui. Pe a whaile na ua tāla whea ngai ona tau ia le atua le tangata loto wha mawalunga ua leiloa tali mai fo o ia le loto wha mangalo ma le loto maulalo. Le nā aua ne i o tātou tau i masui tātou melon tolu nau som tua whawhini e te tau wai ono o tātou wha mangalo. Aisa leanga e leo le fina ngalo le atua se me tau o se tau i masui atu. A o le fina ngalo le atua o le mea o le tau o le wha maa ngalo atu. That's God's will. Amen. O le mea lona wha. It's very simple and obvious. E manino, e malamalama. E whaailoa ai lo tau stai i le wholawholanga le atua. It will reveal that we obey the commandment or the instruction of God. E loa ai. E loa ai. Tāteu stai i le mea o loo whai mai ai le whaatonunga a le atua. Aisea, ala mata upu le sfurman valu, tu se manteia. Mea alfisile Peteru ia Yesu, e whaafia o na au whaamangalo atu i le wanga le angamai. Laltali Yesu, e le whaafitu pira, not 7 times, ai ia whaafitu se fulunga fitu. Ona e whamangalo atu i lo uso. So Jesus encouraged Peter and all of us to make sure that we consider forgiveness if we come across in any disagreement or any bitterness that the devil is trying to plant within our spirit and in our hearts. Vave o no o lot fa mangalo. Vave. Mangalo. Polale kele, pe fa fia, pe fia lava tangata, fa mai Yesu, fa mangalo. Amen. Te talo vo Yesu, fa mai o to fa mangalo atu. Fa mai ia e wha mangalo atu ie wanga leanga mai a te i mātou. E wha pe fo'i o no mātou, wha mangalo ina atu ie wanga leanga mai a te i mātou. Nuinga o le fina ngalo le atua, o le fina ngalo Yesu i o tātou wha mangalo e auane i tau i masui. So le melo na whale na. Tātou stai i le whaatonunga le atua, whaamangalo atu, i isi uso tangata. Ia, ma le mea mulmuli. Tā ua tele le whaamangalo. Ina i o tātou wola i se o langa fifia.
so that we can live an enjoyable life, so that we can make the most of our time on earth. Fia. Kele o kausanga, kako kiola ai, awangi ima imawangi kausanga mangyaso leo langa o e ola ma e soifua ai ma o ola ai, e ma imaulingi meo le ola wha noa noa, ona o le ita ma le ti ngā ma le loto wha mangalo. What a waste of days and times on earth to live in such a situation like bitterness and resentment, unforgiveness. Hallelujah. Mai maunga aso. Leise fia. Amen. Leise fia. Le mo se fia I lo fina ngalo mo lo loto. Tatu te ola I le nei soi fuanga. Mai le mantai ono. Alona fai upo sumal fa. Awa a fai tau te wha maangalo ina atu I a lātou ang sala. E wha maangalo ina foi o tau e loo ta mā o le langi. So a wha maangalo la tātou le tua. We are going to be free, liberated. Kako sa loko. Fia. O le ala mea e tupu le tangata ai ola sa loto o wha maangalo ina le tua. E ola o ia se o langa fia, oli. E se alanga lai sa o loto wha mangalo e le tua. Po whea lava lale mea ke alu iai. E tupu ale oli mani fia ia toi. As va te inga. Apostolo Paulo. Na whaila na tusi le kale si e Filipi. Mai te tonu o le whalpui. O le au tu o lana tusi na mai le whalpui ia Filipi. O le joy, o le oli. E manatu le ama o manatu. E wha pe whea I se tangata. O le loka. How can a prisoner that he is living in a restricted life. Le loka se kia. Ele malo ma le tula fono. Ai wha kongu mai kaka I e whiwa imsa o loko. Le ka le sia leo le loku le sai. Le se me o poloka ai le lako. Ai popo ai mai Paulo. Ia o tau oli. Ia tupu le oli. E se o atu tala I te tonu le apostolo le pui. Le ka le sia le ngai whatunga. O ka le kau e misa. O ka le mea kau o le feita ngai. Tusi mai lo le apostolo. O moli mai. Se oli ali. Fa mai o po Paulo. Ia tau whaatele ina mai fo lo oli a o u. Ia I tu tonu o sai tianga. O le ale se senga. Ale se senga o le mele. O Paulo le local valpui kalangoa mai le oli. Why? Because Paul's joy, Paul's happiness comes from the divine source, the throne of God. Ona oli o Paulo, malona fia. E puna e sau mai le nofo ali I o le atua. E le wha moe ma ti pensi ni meo le lo langa nei. Langa fo o le mea ka o le fia. Se longa e maua le kupe al ngaka le lo langi fko a fia. Se longa e maua se mea fato a fia. E ese mai la le upu fia, ma le upu oli. Why? Because joy is like a fountain. I le ngaka e te tonu lona loto I le atua. Oli e whaatusa le tuspa I e pei o se vai puna. Puna mai fea. Puna mai le atua. Ai sea, kusa po la pui o ngā le pui le siang sala. La loka. La loka ele apol wo Paulo yo. La loka ele o sa loko. A o lai ele oli. So se mea te alu iai. Po mea lo langi fai mea tātou Kirisiano. E puna le oli mani fia. Fia tātou. Ai sa, e ui lai loka Paulo pui. A o lai sa o loto. Ai sa, ona o lai a Kiriso lona soifua. Wasa o loto a Paulo. Fia Paulo. A o tia Paulo. Me ngang fatu el tusi ngā Filipi fa mai ai. Wo fia alu. I want to go. A o leo le a o nofo. I decided to stay langa lea o ngalo wola ia te utou. A fa mai wo fale tonu I manatu e lua. Po te alu. Po te nofo. Ta upo mua na I upo Paulo. A fa mai. Ai ole a o le alu.
la lu punga o popolo fa mai o fioti o fialu fa tasi a Yesu na ko la ola la fa pui o la fa fina ngau le tua o la loka ala oli po la temi o ti ai o la oli mo ti no o ti lo al sa o a ia Kristo Yesu ma futa ai a oe a ta mo le o langa le o le mo ti no o le ma futa atu so stemi o mai loti langa e puna le oli la ia te oe puna le oli le ia te e le dipendi ngai meo le lo langi lo ta oli mo lo ta fia tala atu le tato lenga e le fiafi pa e fia wala umai tolu fitu ta silima i tolu le tato numero te wala umai ai ia pa e foi so fina ngalo te fia fa popo mai ai e le tato mta upu e le fiafi le tato wala umo mua le usau sau mole talo fa atu le tato wala talo fa Alofa lava. Lo ngona atu sau o lo yel tanga te lungole. Alofa lava. Ya tu tom fai mai. Na u tu e. Ana tala atu tato leina. Ya pa e fie bala mai le fiafi. Mai foi so fina ngalo fa popo mal tato mta upu. Alofa lava. Hello. Talofa poni. Talofa, ya. Ai lea. Antonina. Talofa Antonina, ya. Ta no me lo. Nei tula le afiafi. Alo la velo sunga. Mo le fa mala la mai ne foi le anga sanga ta upu nei foi tula le afiafi. O sauni ai foi lo wa tanga sta wale fa nga malanga e amatanga le to sanga po. E vi ia la vale asu pa fa ile la poni. Mo le fa mala mai ne foi le fiunga le atua. E ala le tato mata upu mo mua. Mo le tuaile nga fa. Ai, le sunga fa malo si tato kalame. Ai manu ya tele lava la ngalo nga le tula le. Tai Georgina. Poi ya sa lo tu mai poi. Ya lo fa tu manu ya po fa tu tua. Ya, fa te lava el vala mai ya Georgina Antonina, fa te lang mai ya manu ya lava le fiafi ya so fu lava mo le taimi. A se fua. Ya, na ya no tato leina pa yesisi fia vala mai tato mta upu. Ya, le tato te no tato mta upu ole loto fa mangalo. Ya, o le va yaso. Te fia tel no le va yaso lea ya te lo foi fa umai el tato mta upu. E le so tanga o le mene o le loto fa mangalo ma le lofa. Ta alofa el tato walau ta alofa. Alofa lava. Ya, ma poni. Alo. Jake. Ya, boy. Ya. Ya. Valo se fua. Dali, lo si foi sunga fa tenga. Oh, vai so nga foi. Lo ali se fuari. Ba wia ka son fo. O ia foi ka sa fo, vi si ku le pokala me lava ya so ya tau. Ko ya lo ko fa lo ia, ko fa lo ia ya. Ma lo ali na ia foi ele ko la men ia. Eleli. Me fai cara de o ta ko i dun ole. Sa le ia le. Se me fai mo fi. On me de lo fa ko e kawai ma mo ya kai. Yeah. O lo fa ko fo ia e pe de ro fo mo. Yeah. Ya, ole la gonga la voi ka kala voi ya ka ku ya ko vai de sa ui su de sa. Ole ma ko ai asasa pasa ko ya. Ole ke do me ngo oi. Diela. Ei mo se kala no fai. O foi esa o do so nga kun I au ngo le I au ngo foi ya de tuai. Paka fai ka uranga ia. E o koso lava le si lava il fuori a ia. E pe on mere nga pa uot ka o fa mo lunga. Fa mo lunga le a pa uot ka. Ya. Moni la. Ai nga ia ringi pokalani. Ya. So si lava lo fa lungo me ngi pokalani.
o ngā mo I kākou. Ia le. Ko ke lu I kau oi le soifua ma do lau au. Ia pei poi rongi ka. Le menga ka ke lu fo le ia I pokala mi te kasi vai so uma la. Ia misi vai awo. Ambaka ni kau sanga. Ia le. Palo ia pe nga wa o I pe le ko le soifua o ngai lu sunga. Tai la. Ako mai pe ma ako mo foi ngisi masinga misi kau sanga skele ka ko ke paso ai pe dunga ya fio poi ane li. Ali la. Ya le mere ko ke vai ko la langi o eri sau ya ro ma ko ma ka ki ya le mere wo. Ko vai ko ngu. Ese mai fa ma ngalo. O le fa ma ngalo ngi ya ka ya o. Ko fai mai vai kala. Ko kuri pa le mia mai si o isa. Ya ia nga fa ma ngalo ngari. Ya, talo mo siya tato malo. Ya, mo fide muso ko Samoa. Ya leli. Nei. Tai Jake. Ya. Tai tele lava molo wala mai. Ya, man wi lava le fef toi fela fole va yaso. Ya. Hello fatu. Ya, God bless. Ya, fase pa. Talo voli statu wala, talo fa. Talo fa pasta. Olo uso le ke fungio. O peteu. Oi, pira. Hello pira. Pida neliko mai fastouta malo pida. Malo an monia se mol pokalame mai pokalame nia. Ya, vai. Ole ita. Ya. Le loto fa mangalo a. I ole pakalo ke foi. Te ko será ule foi kan. Ole la rolangi fa pau. Ia. Ai ma ngai ele kala ka fa. Wo ko fa poni wo ko fa wa ver fa sa. Pa pera ranui le. Será como era? Ja. E fu fosso ai so uma. E loi. E fiu e kama ia ka. Ja. Ai ba ai malo lo saliu. Ja. E o fefe vangari. Ja. Ola ma oli ma la palangi. Na ko wa ma o Samoa ngo foi. Ja. Ko fa o ve fa sa. Ko fa foi o fa sa winga ma ngu i fora. Te me pingi fora au le ngai kia vea I ngai maori sole, pida. Fora au ngungu ma kwa ese ngai koe ngau langai, pufusu ai aso. Leanga uma unu, e mama ima leanga unu. Ele ongi loku, o mai whaafia I le au loku fora le universo. Ia. Ia ngau mai ave, o mai kara ima I ngau awa o mai ave. Ia, malo. Ngau loku ele ngai, I Henderson mako ako le whakatinga, whai kausanga ngai o manukau. O le ita. Ia. Ia. Pa wale mele o ke ikai. Ia. O le loto le ma ke kuli kwa ma loto. O fiu e kuli o ke mawanga se keni. Ai maua eu kupe ngā mea? Ia. Wa mai lau e karesia. Mawia lawa pida. La koe kemi ko loku rasa, sugas. Ia, la. Nga kun maka pai pese nga malay ola sale yung kuha o kaya lakwit lang sa pese ai ya ku nga pese nga mangile nga o malay nga rifit pingo maka pese nga ko duama ka ui ya wale le pa te pida ka ke pelo ai eso taunga fa eso kofi so swangi ngai a po fa ku ya mo se ali ya sa mo fa ku si me dunga lima pe fi pa kele si ya ku lima dunga fa me o makua okay pida tai lava mara vai ka ku filai pole pa yaso ya lo fatwe ya God bless pa ele li mo le no pa fi bala mai tato telefoni tol fitu tasili mai tolu ya to 5 minuti ya mo foi tato li fiafi al verso le ya oni misi al verso le te lo la fa un mal tato mtaupu ale loto fa mangalo ala auto fai tu fatasi le ta tele ole lofa e o fatasi male loto fa mangalo e lo tel tonunga e mafua la foi ona le maua le tangata nei me le loto fa mangalo ona ole au noa male lofa ai fai to inga lofa next week was 4 e leo la utam fai ina ia tu fatasi ya lofa nei fa ya ma
whamatalai nai, ia, nau sau tātou lau, ia, sau, nā mō tawa lau mun, talofa. Ia, toe tau mwhai mai, nai mō lava lewa noa, pa toe fia vil mai, tau mwhai mai, tātou numera, ai ola alwa Yesu fau, ia, tātou tala noa ai lea. I vaenga i tonu, o le tangata lava malona ainga, i tonu o le environment, i tonu le ainga, maua ai alofa nei wha. Ia, ai maua ai foi, matu ai ngā whamangalo i e wha mua, al whamangalo le whanau, lua, whamangalo le uso, tolu, whamangalo le tolua, whamangalo le tua le tangata ngasala. Talofa tātua lau, talofa. Talofa lau sunga whawhenainga, kongkasio. Talofa lava, oile sau no whamanmoli. O Neru. Neru, talofa Neru. Ia, sau no mai, lea tui titi au mal tātaimi. Ia, mongi ma whamaongi lau, tau wanga lau sunga whawhenainga i kusia aua ele. Ma kaioa. Ia. Walu. Ia, tau psulwan. Leo pai upule lufuki. Ia. Le mat old school. Ia. Ia, se ofela i le kusia le kusia ta upai topo i mai bonito e bo. Ia. E whawhekai kere mo oe le whawhenainga. Ia le li. Ia me o le ika e sao le oe. O se mea e pupupea i keimi po i le wā maainga a le kaka po lea o wā mapangau. Ia. Ia ua kau i po i le sao ora o porkarame le afiafingi. O makua i te kau i le leo la o whai kau pera o si a te kau i ama le. Ia le tua. Porkarame o whaangolongo ale ia mo su e loko si. Praise the Lord. Makango fi o pakalafa le makai o ape foi lai. Oka, wa ngai o tala. O fat o tol na Yesu. Me lo fa manga. Yo. O lo mong fa manga lo ta we le tua tu le fa manga lo listanga ta le titi si nang sala ya ta wa. O ti te pun fa. Wa o sa kai. Ye se ke le lo. Ia. O le mera le mo. Ia. O fa nga o fa nga o fa kwal ko mai ya sia o ye mo ko o ke le si fa lo ko sko pe so i ya ai pe ya fa pori nga foi le ai le lo fa ye malo ye le tua malo lava ya to lo so ya ai o kilo ngai mo fa lo i la usa wanga i la sunga i de me lo fa mangalo yo fa la nga ko mai e fa ka o ko le maka yo suval Para kung si fulu fa yung pulu furfik. Yeah. Wa kalangong nga lo kasalabo. Yeah. May kung fo yung meo inga yai ko ifapikaw di papingi ya nga fo ile fa masuma. Ia le tua. Ia le li. Kalango ai ke ma nga fa au ko inga ala ai mana. Mana ia. So fa umal vaso le tato ta pula. Ele lot fa manga. Fetela lai Neru. Yo lo que i 170 Hoxbook Street Block-a-Spec. Oh, Block-a-Spec. Whamanuia. Ia, whamanuia le tua ia tu e mala inga. Lofa tele atu tu e whelai lewa yaso. Ia, le tua i lausunga whawhengai. Aftai Neru. God bless fase 4. Fase 4. Ia, o lea ua. Ai fo le tatu por kramel ne fiafi. Mo le tu e fo le ngang whaftai. Le pa ia malu le tunu e tu sa fo e mal tatu maftanga. Ia, whamarua tu lea, to emo moi tātou msini, ia au te lo wala vaile I tātou porklame asau. Ia, ai, toi tau mwhai mai lewa yaso. Ia, ole a mau haise awanoa, e leifona, ia, ole a wawe talatu tātou leina. Ia, e tātou te talanoa I winga li tā ua tele o le tātou mta upu, ole vaso lea. Tātou talanoa I me tā o le whamangalo I le whanau, le wao tā vita ma Absaloma, whamangalo I le wā o uso, le uso I lo ainga, ia ma le uso I so stangata lava I tono le kalesia, tātal noa I le tala ia Iosefa ma lo uso, e le ngata fo I leo le vāo le tangata ma le tōlua, o e ma le siu tōlua, tātou tala noa I le tala ia Hosea ma ko Mary si o le tōlua, e le ngata fo I leo, o le a tātou tala noa I le tala e winga I le vāo le atua, ma oe mao, o e leo le tama, o e leo le tina o le ainga, o e leo le
tau le lea po ia oe po ia au ia o le atusi sa'o mai ia ile me ta o le whaamangaloga le atua ia te oe mau ia e apalai mai isi whaamangaloga ia o le atatu talanoa i tala ia o le toi whamana tuatulava o lo ofta a e le vaso le nei ia le aonga tuspa ia wha Samoa papenao na mawaili whailonga i le ngata o le diploma ia le ngata fo lea ia o le tuspasi certificate ai wha Samoa lea o awina o le aonga wha tuspa ia lea o lo whaia i papatoe ia a e fia a wai se aonga wha pea i le awina o le fionga pa ia le tua te ungo fia lava na se lau lima sefulu ta la i le kuata ia ona vili mai leo le ta telefoni o lua tasi o lua lima valu tasi fa lima o lua tasi o lua lima valu tasi fa lima whaftai le tua le nei fiafi e bi ia lava lo swafa e whavavau whaftai le nei fiafi o mātou tala lau upu mo mātou tufa mwha soa ai mai e fo i le tua le mātango fia o lau upu o mau o onga o tala ma mea uma e pe ona e sauno ai le li e so i whata oto haftai a wā mātou te langona i o mātou tino le tua le tāua o nei tala i o mātou o langa whale nganga e mai se o le loto whamangalo talo i nei e whamanuia i o tangata le nei pō mai se o le mātou mta upu i ao ngai se tasi o iei le loto ita ma le loto le whamangalo le loto ino ina ia umaha e le nei pō ma le nei foi vai aso ia wanga lua la upu ina ia sa ili awala e maua ai se le lenga ma le uso ma le tua fini talo ni fiafi e whamnuia i lo tunu amnia foi le nei au nanga le Radio Samoa pulenga ma le whinga luenga leo ina au tangata whainga luenga le nei pō mātou foi lunga o tele ia whapenao na maua i mātou lo saunga le mō ia o le mātou talo te tai mātou si o mātou toi au lia foi le vas fau mātou toi whailoa i le manuia ai vi ia oelo mātou tua e whavavau o le nā le mātou te talo e alatu ia Yesu Kiriso lo mātou lii ma lo mātou whaola amene ia whaio e nofo i le South Auckland nga ia tu i Pakura ma Takaneni ia na longo atu e ia o tu spa ia e leo se aonga ia o le Bible o le Bible study mata i le masina o mati ia mai foi lata tu felo ia le longo atu fo il po ton wol vai aso e foi ai ia Bible study ia fa longo atili ai ile upu mele fionga pa ia le tua ia tatu tu felo ile vai aso e mo le taimi ia ola auto ona lei poni fono ti fa soi foia mo le nei taimi God bless